Katukad ti Basol. Tinapalabas, nakadano nun ni Francis iti sabali nga ili, ket dagiti pagadalan ti imuna anapanan na. Kinasarita na dagiti mamaestra, tapno tumulong da amang ilawlawag kadagiti estudyante may papan iti insurat na ak kontra iti droga. Kabayatan na, masuron ni Astor ken ni Margarita, gapu ta di na kayat ngagkasilid da. Gapu iti dayta, saan na pinatgan tikid daw ni Margarita nga igatangan na daytoy iti kotse. Iti kabigatan na, nagpakada ni Margarita kani Astor amapan agpa-check up, tanasakit ti ulo na. Ket pinalubusan met ni Astor. Insurot na nga rod ni Kalalili, agingga iti panang sarungkar na iti inana. Agsid daw ni Kalalili iti nakita na abalay da Margarita. Iti panagsublida, masabat da ni Francis. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Ni Francis, ti masabat ni. Apay, ma'am. Asino tinakitam anak akigtutam? Dayta ka di masabat na lalaki? Wow! Nagtaem! Kumusta ka, Margarita? Francis? Kumusta ti asawa ti Mayor? Naragsak? Nasakit tinakam ko. Tadi kay di maray. Makumi ko makiti husto. Isuasana ko na di maray. Wano? Nasakit ka di tinakam mo? Ta nakikalay sa akan ni Mayor? Anya? Apay ko mga sakit tinakam ko. Kaya't kayo ang makalangan. Iso ang mga ngayak to itipaskan a para kada tayo kada Astor. Kat kayat ko, adumaray kayon to kada ligaya. Anya? Di na ko mapaayan, Francis. Kayat ko anasaya at ti panaglalangan tayo. Kayat ko nga isubli ti sikod a panaglalangan tayo. Wandagi, may. Kasta tinakitang abalay da Margarita. Nagbasit mat gayam. Kan bahay kubo. Kasta aya? Kuna naasaan ko kano nga ibagbagakan kadagiti nakita. Ngam, apay kumaadyak ibaga. Kasta gayam? Di na siguro kaya't nga maamuak nga. Talaga nga nakura pa iti biyag dia. Ngam padakkanan na kano jay kubo da. Pagbalinan na a mansyon. Ay katuon awan mat parekot iti diata. Nang ronak at asawa mat ti Mayor. Kanbak nang pay a Mayor Di maaramed na ti kayat na. Ay, kas jay gayam ti biyag da. Talaga anak ko rapay da. Iso aswerte na ta inasawa ni amo. Ay, wan nga rod Sano agsasao, kasla saan nga naggapo iti kinakurapay. Derta nga iti madmadyak. Anong dagimay, saan ulatan asasawan kan kwa nga imbagak Sigurado, gurain na tayo joy. Awan. Kan among, napan nagpa-check up iti doktor. Kat di na magkuno niya timpa-check up na. Kat di na mag-ibaga, awan kanot bibiyang ko. Apay, ada sakit na nga impa-check up na. Nagdamagak kadagi jay agur-uray a pasyente. Tapasig damot a babae. Kat masikubay dagiti daduma. Kat, anya nga iti dinamag mo kadakwada. Noan niya ti ipa-check up na. Kat kunada a jay sikubda. Kasta aya? At dapay ti nagkuna, akayat na ti saan pay laeng nga aganak. Anya? Ay, no kasta. Anya nga'y matempa check up ni Margarita. Masikog nga tamat.
mo, dagimay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Mayat ti kastoy, dagimay. Ti agwat-wat ta tunggal agsapa. 1, ah. Saan magwalit ah? Nakaluto tamatan iti armusar? Kan, saan pa nga nakariang ni amo? Sige, ituloy ka ti agwat-wat. 1, Anya yang aramigan nyo din yung paraangan? Agur oray ti ado at trabaho kada kayo? ne. Ag-ungat kamanan, ma'am. Madimanti ungat nga ungat, tapumangit ka. Anya? Hoy! Babaunan! Sikat ti pangit! Kayat mo ta sa buwagak iti asido taropang? Tapno ad-adda lumaad ka? Nagpenta sakto, pay. Guston, dagimay. Ay, sige manlangan, kene-kene. Umunag tamanlangan. Ngamin, sa buwal itangin ita dito'y paraangan. Napig sa unay ngay. Ang mga may tayab ta. No, apay ngamin asikapay lang tinagbalin akatulong dito yung mansyon. No, apay ngamin adi kapay la pumanaw. Idinto tapapampanawin ka lang arudan. Ay, katkasmat lang kan ka, ma'am. Apa nga da kay toy. Gapo iti kwarta. Sana ya. Anya? Dagimay. Hangam siyak, agtrab-trabaho ak. Itagtaggadak, ti kwarta nga mauawat ko. Ngam si kangay, nagpaikalay sa kakanya mo, nga oray, saan mo akayat ko ma? Itaan niya nga gapo, siyempre kwarta! Sumardang kan! Katawan mat, ma'am. No siyak, ma'am, adadaga nga tawidak kada tatangkan na nang ko. Tadamat daga me nga gargar dinan me. Adamat balay me. Nga oray saan nga mansyon. Angam at least, galba te sisem na. Galba te atap na. At least kat to estores. Si kangay, ma'am. Adaya dagam nga ikarit mo. Bahay ko bunto pa iti balayo. Anya? Dagimay. Nagturag kamatan nga agsaw kanyak iti kasta? Awan respeto ma! Ha? Ne, kat awan mat nga mente respetom kada kami nga katulong, ma'am. Naggapo ka mat iti nakurapay nga panagbiag. Nakurkurapay ka pa ngam siyak. Ngam ko namlan asino kaunayan ita. Kat bilibak nga rod ta. Aglang langa ka nga bak nang ita. Oops! Nasipaw ko te ma'am! Ma'am! Anay ko! Di mo patpatan ti imak! Agbayad ka iti kastoy ngay naramid mo! Natangsit ka! Idinto ta babaunan ka laang! Ay na, agpadatalang itinagapuan, Ma'am Margarita. Ngam at least akat sa anak nga kaskan ka nga, sinarak mo ti club tapno agkakwarta ka. Awanan ka itibain! Nasaya atak iti padak nga tao, ma'am. Ngam no kaskan ka iti ugali. Ay, talaga nga saan ka nga irespeto, Dagimay. Kaya't ko lang nga ipalagipkan ka nga amunak sa anak akatulong ditoy. Amok day ta, ma'am, amok. Ngam, kaya't kumat nga ipalagip kan ka, nga irespeto ka kas amok. Basta, nasaya ati pan na kailangan mo, kadya kami nga katulong. Nang ko ti pa nagsinong batyo kini Ma'am Margarita di taparangan ti mansyon, dagimay. Nangag mo gayam, dinggas. Adto ti jaam. Jak na lapdan tinagsao, dinggas. Talaga ngamin nga masurunak. Ngamnas kan ngagpakumbaba ka kini Ma'am Margarita.
Mango, dingkas, agpakumbabaak, ngam, sabal yang amin ti ugali na ngay. Uray katulungak lang. Saan ko mga kasya ati panagsasao na? Tung paanak pay. Ngam, nasipaw ko dya imana. Tire-tirak ko mangam, jak inaramid, taamok nga badiak sanak ni amok. Wan, isungag pa kumbaba kalangan. Saan ka na sumungbat pay nga oray anya ti bagbagana? Kaya't ko lang mat nga talyawan na kumatinagapuan na. Dako namlan asino nga bak nang no agsasao. Saan mat nga isutibak nang no dekat ni amo. Dagimay. Ay, masapol nga baliwan ni Margareta ti trato na kada kami nga katulong. Tano saan? Saan kumat nga irespeto Apay, isulangan ti hosto ti aramiden na. Saan nga magbalin Uray, ta saan mat nga iso ti mangsuswildo kanyak. Pangasim dagimay. Baybay amon ni Margarita. Saan mo natutupan? Tapno awanan ti tumpar aparikon. Sabado ita dinggas. Ita ka din ang mapantasabatin ti pagkwartaan? Wan. Hay, O sige, ingka grubuatan. Tay-tay pa'y ang nakarubwatak. o sige, mabiit lang. Dinggas, anyo dyan ang ko ita yung nagsaritaan nyo kani Astor? Maipapan iti pagkwartaan? Wan, ma'am. Inkay sabten? Wan, ma'am. Lukas na? Sumurutak? Sana mabalin, ma'am. Kanawan timbaga ni amo sumurot ka. Anya? Jack mabalin ti sumurot? Kat asawak ti amo yo? Di kayag pilitan, ma'am. Da kami ti madaksan, no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Dagimay? Anya a pagkwartaan ti as-asikaswan da kinni kan dinggas? Ay, jak amo ma'am. Apay adi mo ibaga ti pudno kanya? Awanan bibiyang ko no maipapan iti pagkwartaan ni amo, ma'am. Isulangan ti pagdamagam, total asawa mat. Anya? Sige niya, ma'am, tainak aglab ga. Dinaktal likodan. Ni, Kasasao ka pa'y laang? ay sige nga rod, ma'am. Anya ti ibagampay. Ilabang matan dagiti kawas ko. Awan parekot. Trabahok tiyata, ma'am. Ingkaalangan dagiti nagmurngak iti silid ko. Ay, sos. Diyak kaya ti sumrak iti silid mo, ma'am. No kayat mo nga ilabak dagiti badum. Yung kairwar kat ipan mo ije paglalabaan, ma'am. Anya? Urean niya ter aramidem. Sanak nga sumrak ije silid mo. Ang mga no ada mapukaw. Katsyak pa iti pabuasolam. Anya? O diba? Husto akmat, ma'am. Mabuisitak talaga kan ka, dagimay. Buisit mo nga ka na yun. Sige, sana ko nga agsao, ma'am. Diyak kaya ti apa. Isarunom dagiti bado mamalabuan. Inak aglabuan, ma'am. Sige, ingkamin. Sige, kami matan. Napandang dinggas. Intalumuganan. Tamapan-tamatan. Hello? Ngawat min, amo. Anda kami dito sentro. Isungay mawagak ti opisinam, tapno ipakam mo. O sige. Ilayon mi kati ije mansyon, amo. Saan? Idiretso mi dya happy house. Sige, amo. Kastabay nga rod. Bye. Bye! Nasayat met. Tawan lapwed itipag na datinggas. Naglayon tapay lang ije happy house kalalili. Sumarunong to ijay ni amo. Sige, Ta sigurado, inton bigat, agi-deliver tayo manan. wan nga ro dinggas. Ay, nairuwam ako.
Sana kung akas iti sigod nga agkaba-kaba. Wana, naska na mayroon tayon. Tadi tayo mo't mabalin, ti agkadkad. Hello, Don Juan. Ipakamok lang ang naawatan da dinggas ti pagkwartaan. Nasaya no kasta. Kurt anya Astor. Umadani manan ti pasingkawal. Ituloy mo kante ti agmayor di tailiyo. Natural, Don Juan. Nasaya no kasta. Sige. Si tata anak tumanen namang suportahan ka. Agyamanak, Don Juan. Alangarudan, kasta pa'y Mayor Astor, kat sapay laguma, na iti mabihit, kat malago amin ti pagkwartaan. Ipanamnamak dayta, Don Juan. Lagimay, mapanak ita iti happy house. Sikan ti makamo diti mansyon. Una, among. Ijakan nga maturog, amo. Wen, Nagpakadakan ka ni Ma'am Margarita, amo. saan na nanaskan? Sige, inakon, tagap apura. Di naksingaan. Sige nga rod, amo. Engkan. I-deliver yo kadag iti sigod apang pangtadan nyo. Nalawag? Wan, amo. Wan, amo. At dadag iti na ilistak akabarbaro ang nag-order. Sa pulan nyo ida. Wan, amo. Inton bigat. Agparbangon kayo umapan. Nalawag? Wan, amo. Ado man ang dayto na aramid ko a kopya, Francis. Agyaman ak ligaya. Ala, husto pa lang dayta. Siya kung di mang ituloy, dahin ka maturugan. Katsi ka, agi na nakamatan nang runakat na banog ka naggapo iti kabangibang nga ili. Wen, umuna ka na maturog. Sumarunong akon. Francis, talaga ka di nga agtaray ka, Mayor. Wen, saanan nga agbaliw ti pangadeng ko? Sige, sikat ti makaam mo. Ada kami asidadaan at tumulong kan ka. Agyaman ak unay, ligaya. Alang araw din, umuna ako na maturog. Di ka agpuyat, ha? Wen, ligaya. Dagimay, apay nga awan dading gas kan kini-kini. Agpapan ka ni Astor kat awan man. Ay, jak amo ma'am. Apay adi mo ibaga kanyak ti pudno? Ni, jak nga rod amo, ma'am. Rumbang ani amo ti pagdamagam saan nga siyak? No kayat mo nga kinaawatan ta. Irespeto nak nga amom. Katuan mat. Respeto ka mat, ma'am. Kasta ka di tinarespeto? Di nasungbatan ti damdamaga? Saan ko nga rod nga amo ti damdamagam, ma'am? Sige, inak maturugan. Awan, ngamin nabanugak iti panagtrabaho ka iti mansyon. Nabanugak nga naglaba iti adu. Sige. Sige, inak nga rodan inya, ma'am. Naimbag nga rabiakan ka. Ay, tingkas. Adata manin itidalan nga agturong iti impyerno. Impyerno matasasawam. Saan kitin? No mabalin ko, mama. Tumpuak ako dito lugan. Taglimas akon. Sana ko nagsublikin ni amo. Di mo araramidan ti kasta. Tama nga no pasapul na ka ni amo, kat patayin na ka. Amo mo ti may papankan kwa na. Nang runay ti pagkwartaan na. Iso nga mga no patayin na ka. No aglibas ka. Wen nga, Rod. Oh, asidagtan iti papananta kalalili. Sapay ko ma, tamaibusan ti pagkwartaan nga iwaras ta. Anya der aramida man kuan. Kumusta ti panagtrabahong dito? Nakakita ka mo. Isa pa nga sintaswelduan na kuman.
Nagagita kita. Sigurado ka? Wen, amo. Sige, tapno di mo ko na. Ikang ka iti sweldo. Basta gagat kan. Wen, amo. Nasayat. Kat, anya ti trabaho nga raramidan? Agmulmula kami di plantasyon, amo. Sakti mang idadaulo kadakwada. Sigurado ka? Wen, amo. Sige. Agdamag ak kadagiti kakaduan dito yung lalaki. Kat magsasaw ka itipod, no? Swelduan ka. Ngam no ulbud ka, manayunan man ang tidusan. Saan ka manan nga agsweldo iti 5 a bulan? Uno, pasaplit ka laangan iti latigo. Ha? Ipasigurado nga agsasao ka iti pudno ang kuwan. Kuna matimulong ka di plantasyon, asika tinangidaulo kadagiti kakadwam. Ngem no kinaulbud da ita, talaga amado sa kamanan. Agsweldo nga tan niyang kwan, wenno manayunan pa'y tidusa na. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol. Nubela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukat, ti basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.